Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Haga kharwai tarik mentau benai nailor arajar arpo ka Khasi Author Society kala rakhi ya kalungkho snem ka pasau puwei ban Pynsan Pynroi shushu ya ka thok katar jong ka Ktien Khasi haga jingyalang ka balalong ha seminar hall jong katanat arts and culture Shillong. Haga ni kasngi lapanya ya ka jingyalang da vice president jong ka Khasi Author Society u Dr. KD Ramsit ban lapuli pat ya ka poetry da u executive member jong ka KAS u Babu Andreas Sun ban layo jingkran Mike Pangru na u president jong ka KAS u Professor DRL Nonglait. Haga jingrakhi ya ka ni kalungkho snem lawani shimenta langru da u menteri katanat arts and culture uba Alexander Laluhek uba lalong kumu kongsan harengkat ka jingi don lang jong u chief executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan uba lalong kum sumbut kongsan. Kum shibenta jong ka ni ka jingrakhi uba AL Hek bar uba Titos kila pelai pai ba ya ki sautli ki kot ki bala ai kerteng ka jingkentip na kot ba bala tho do uba Hamles Milliam Umlong nang tadi kisurming kari snam part 1 ya ka balatho do ba Andreas Sun bat sa artli ki kot balatho do ba kitbor W Nongrum ya ki balatip kerteng khon samla bat longkme longkpa bat sor Shillong ka Khasi ka dai na ka kun ban khme jong ka long yin Austro Asiatic ka ba kan thop ya ki Ktien munda bat sanli ang ni hari India. Kini kalau yang kedai kemalai yang kecinghe hari India, hadian kejadian Indo-Aryan, but Dravidian. Tang kasantali, na kalau yang Austro-Asiatic, kalau Europe agak kemudian berperaja British Indonesia keri India. Kalau kalau yang Tibeto-Burman, kalau yang kebak Khmer, ya kalau yang Mawmer, Austro-Asiatic. Artli ki Ktien hari India kila yurung pok khnit ka bapra bat kita kilom ka Manipuri ya snem ka khnai spa thnai ba bat ka bodo ak snem a hajar lai kalba ka Mizo ka Tinidi jong ki jangru naga bat ka garo kina yak sa ban yurung kamat ka ba ka kedan ka Ktien Khasi ya thok kerana jangan tin Khasi ya kata boleh. Lawan ra ya kita thok jangan tin Khasi do Thomas Jones agas nem khat prospa sopar ringkat kejiram jong duan rai bat ujun kha. Hagi sya lainut kibala sandur ya kita thok Khasi. Thomas Jones duan rai bat ujun kha. Hanrai kinong thok history hagda bor Kimsin da ai kajing itu yang tuan rai berjunhan. Kibalam kisan na Khasi kibalam nang ban thok la kuliah la kapor bat kibalam ki nohikai lane ki tutor jong Thomas Jones ban nang ye ka Ktien Khasi. Ka kata university ka Pynroi ye subject Khasi ye entrance level la snem khat khandai spa. Nang ta haga degree level la snem khandai spa. Kat kendai. Kebalong sispa iwaisnan kejing pulih yang Khasi haga degree level hadu mentah. Haga senem katnai spa andru busan ke Guwahati University la Pynroi Ktien Khasi kum ka elective subject haga degree course. Batna la sen ye ka North Eastern Hill University la sedang ye ki MA Khasi haga senem katnai spa prokuai. Ka department Khasi ni la sedang ye ki PhD course agas nem khandai spa proposal bat nado gas nem ar hajar khandai la sha ban tho ya ka thesis PhD haga Ktien Khasi kani ka pensisha baga Ktien Khasi kalala ban batai ya ki jingnan jingtep ye ki jingstan jong kejo menta lada kampat la ban batai ya ki jingnam jingter bat ki tanat jingstar jong kejuk mata innum sha ban tho ye PhD thesis ya ka tai la Ktien ka Ktien Khasi kani ka long
hadukat ni kalau kekerdan hari thor kapule kamat kebalai kekerdan keketin Khasi kom kalat jihi kain medium of instruction hakapule kom kalat jihi kain hakapule puti haki posnam ki bhamman chua haki bana plus school keketin Khasi kalalong baro ar keketin ikai bat keketin thor habaro ki subject hadu plus 6 Agapor bang kuliah mengiru kalau kita, wadah yang jengkani thought, but kani dan Ktien Khasi ada kelas 6. Like no, yang English compulsory, when baru subjects, ini kuliah Ktien Khasi ada kelas 6. Kabadai, ka middle English school hari itu bor. Hadai kama dia ke ambos, kalau thang bang kuliah no dekat hareng, baru kelas jam upper primary level. Kata nado class 5 seneng like no tam ye ka subject Khasi para puli dai Khasi hanrai la penhian no ya ka benta jong ka Ktien Khasi haki wei pat subject tam hado class 4 but bun upai kari umpai berkat ya kata ka jing penhiador ya ka Ktien Khasi Don gibong Ktien seorang kepada penyeteli yang ikut kejadian beliau. Dan yang kedua, yang wang, yang koi, yang kriam, yang lenggam, ni keren baik dengan ni kujuk Ktien. Maka dia guru kecing om bah, hawa Ktien keim, kejadian beliau keim. Dengan semua wan apa dia jom kejiat nanti jom thi pun kesang bagi pun beda beliau. Kabangi angnut ya kata kecing itu no ya Ktien Khasi hagariti sensyar dari India kadi kecing angnut kepala bun senang ngikum ukun jom kejadian beliau ngila angnut akan mau kapor bangadang long kum emeli ngalawara bunsia ngalawara aksi mai sini ke resolution apa kain assembly ba ka sorga adalah kan pasti ke resolution ban kentu ye ke sorga India bahkan itu no ya kan Ktien Khasi di dokumen bahagian ke assembly kepala dep mencap senam mau ke assembly kalau pasti ke resolution Pak ilang ha, ikan resolution. Dan regi dan kami kecing bodil, ngidan kami kecing penkenmal. Nama teng mau dah bawa burung, islo pun kinomi kemat abang ilada pelak untung hen bakal abiah, pelakut. Regi dan kami bodil. Dan nanti kadang ngikung ke parti menhakimi kendiat tayo di belada ngilai kendu sibista. Itu lagi jingek kendiat, tam haki file war. Ba minto dekat Ktien Bajong. Wala kataro ngin persian ladala. Tenre kung mga chuya tu ipi yaki jingpen bena nantai ki sanat ki bangi ai ki sim ngi ai de dekat Ktien Khasi ngi mai de pare. Tela se nang ni syakmat wat yaki jing bisya ni ki ruling ni ki order. La se ladala kan le Ktien Khasi natrai kan ni kan kamera. Ingin sampai peniak yang ini kepada anak makan long mau kah way nak identiti ban penerus pak ya Ktien kecuni kenang ba apa ngakum mga om mana apa im Ktien ngajak penriu ke im ni ibadah mau buram yang samla kecuni yang ini kejo kim smart show ban pulih ikut kim smart show kiba pun ikut kecuni isu sakut haki library isu sakut haki sir bala press teng unong thok ulang print lagi spa kopi renya por badi di tahan dia mo di segalong ta teng lahap sia sam no ani isu IA no kenapa ketukut ketikan ya di idori hukum perhat di sisuya ham ne emang kedang kesola maka ni gajuk kalau dia gajuk ke bangi pet ya ka mau ya be science teknologi ini bagi kena jungi mentah samlang jungi kam standar agi internet
Ikam sultanat lagi mobile. Lah dem. Bayar kikot ke cumi hak cakap bagian perut. Ngin upload yaki haki website. Upload haki website. Kenang ba ki kena le sikin kam sultanat. Lada ki keluar bakwa bahwa kan pulih nu nu jitho. Nu nu nong tho. Kamu kin klik. Kamu bilayo nak pulih. Le sik kan ni kan era. Namang ii bagi ni kamlang cumi betamo. Ki kam sultanat haki laptop, sultanat haki iPad. Kalau ada nilai benda kan ni, rasa kanang ham terus pa, kanang ham Pynroi jadi jingthok macam ni. Kita lalu isu jing ajimut pengasih kuat punya slot lebih. Tapi kalau khado sama dengan syom, tak kecingnya day pada projek pembalapan pau, nak kalian jadi council kita syom kita bisa, ingin persian kita balak kita setuhi bah council badan haka jinghiran pelataka mempengalong partai menta rewala kataru ingin persiangi ke balak penyedot tilang anang bagani ke projek jompi kan diapan ya sekwan jika kamu kumsal nama dalam Khasi atau society apa benang bumi nomor bagi bon bahan iklan Ktien Khasi bagi thoru ada juga por ting ke jing kenno ke jungi ke fair la kowe nong thok soi nong thok ya kuat la daga long uniform kuma shi ono kumga jingai duksa don ibo to e o e u ti don ibo to u e u di te kanu bang hamsu de en mobian na kwa ban penrus pa ila tien jongi ke di belong ke ke uniform ke belong ke ju ke di to ke ba ki bre di ba ki bakuli kinum adon ke jinga tien da ki to do e do di ne ki to e do di ni kuat betul ke wei ke bolong ke wei ke Ktien ke bon berga ba ki bala bedum dan kanu kanu ke jisu soto bagla ke jikno ke juki ne ke jitho juki dan kalau bunda ne so baga Ktien juki kena khamrus pa na wei ke bos ke por te bon ne menta ko ba ke por ke juk menta mengi ki pa ki pha su ki ko ji school ke si ila pha ke school pare lagi kali wei uin dan betul syu lagi kali wei uji dan betul syu ikli uek dan betul syu hangno ke ni don ke nongrim ban penrus pa ila Ktien Khasi lada ye keterai ke jongi Ktien Khasi ke jongi ke ba ye puli kita ki Khasi alfabet yo ke ba ke latip lah dadu por jong Thomas zone dadu doman rai ba kunjuru juka kila ai ni ya gini Ktien ya gini alfabet Khasi Jika dah mengi pada minum pendek bersa iki, ila gila iki ben penduk pendam, di sisin ke sini berketin ke sini bersejak no. Impua ia kata belum. Impua berketin ke sini, nak kawai ke sini, segawai ke sini, kenang riuspa, kenang kiu, halu pada kawai gelong, lalu boy suruh kenang belale halu PhD. Isu sorok menoi kata. Jadi mentah dia bagi palak benda yang ketin ke sini belum official lalu apa mereka lihat juga kalau orang ini pergi associate official language. Ini sebar jom ke Meghalaya impala bentok bentar dengan tim kesi. Tiga belum waktu itu sebenarnya bagadon ini ke jingtok bagadon ke inquiry kabuan nak baga Ministry of Home Affairs. Kemudian dah ke bentar kabau kipan ya ke kedua ke jing inquiry semua. Tehari nak tahu orang bagadon ke jingtok kabau kapten sultanat. Di halor juga hingga di direktur dalam ni lagi persang perkara buat je berkenal kita Pynroi imlam nama apa sim lawan direct siapa ke agriculture dan kawan kau isti ke bagang mahu tak poru bagang nampak kumu menteri pada BPJ ke agriculture dan kau ke official committee for inclusion of the Khasi Agaro in the 8th schedule juga jom kawan apa na kawan na MHA siapa ke political department kami bagawan siapa ke agriculture department terus juga ni dan board committee la constitute committee la sna board committee dah kebentar ben kelan cucu dari ben cucu yang ke board la committee dah kebentar gila ben pha jinun kam baru ke bagian inquiry kawan apa ke Sarkar India kena bagi dah menyo jingtip ke betigna bagalah Ktien Khasi kala bet kala biang
menong no menrung no ataga each schedule juga konsisten juga di India. Tikini ke dintrei jinya nanti juga sarkaru kamshim lakilan angno noru. Na kuwe ka por abaga Khasi atau society na di judge Pynroi badun kam ka sarkar ka trade ka nagkatna. Kapag naganoon ka nogsi baga sarkar ko manginom na manyarapi. Habang iwan di dongelam yung Khasi atau society yung idon kam office ngimshim la persem hangno noru Yung hangno ketika kababet yang kabagilaman ay pi kabagilaman yang kendolang babinya feliu ki jimut bin ay lang binya kentiu lang yang jimut berkat di jopi baro da kabanda kuno ban ruspa yang Ktien Khasi Gangi wailomre halanti banlik syashrong sora Bunim juken ma ya iba syong sahanta Kentok Aisyah halai dur Pynsan ketinggalan di dalam lende jini